ubaza umunsi ku munsi, ubu huzuye iminsi 916 intambara Uburusiya bwateje Ukraine itangiye. Hari ingabo za Ukraine ziri kurwana mu Burusiya, hakaba n'ingabo z'Uburusiya ziri kurwana muri Ukraine. Muri izi ntangiriro z'icyumweru, Uburusiya bwibasiye Ukraine mu nkubiri y'ibitero byiciwemo abantu. Umunsi umwe nyuma y'uko biyigabyeho ibitero binini cyane byo mu kirere muri iyi ntambara, mu kwezi kwa kabiri mu 2022. Abategetsi bo muri Ukraine bavuze ko abantu babiri biciwe muri hoteli mu mujyi wa Kyiv, ni rwagati muri Ukraine. Abandi babiri bapfiriye mu bitero by'intambara z'indege zitagira abapilote za drone, ni mu karere ka Zaporizhia mu majyepfo ashyira uburasirazuba. Mbere abagenzuzi b'ikirere muri Ukraine bari bavuze ko batahuye ibitero by'indege z'Uburusiya zihuta cyane zifite umuvuduko uruta uw'ijwi zizwi nka Epson Mixers. Ndetse igisirikare cya Ukraine kirwanira mu kirere cyari cyavuze ko cyahanuye misile 5 hamwe na drone 60. Abantu 6 barapfuye mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku wa mbere, naho abandi babarirwa muri za 40 barakomereka. Uturere tungana na 1/2 cy'uturere twa Ukraine twagabweho ibitero na drone zateraga ibisasu bya misile by'Uburusiya. Ibikorwa remezo by'amashanyarazi byarashweho, bituma umuriro w'amashanyarazi ubura mu mijyi myinshi, ndetse bigira ingaruka zikomeye ku buryo bwo kubona amazi. Itangazo rya Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya zavuze ko intwaro zidahusha zirasa kure n'izirasa mu kirere n'izirasa ku nyanja ngo zakoreshejwe ku bigo by'ingufu z'amashanyarazi n'ibikorwa remezo bijyanye nazo muri Ukraine no mu murwa mukuru Kiev no mu tundi turere turimo Lviv, mu karere ka Kharkiv no mu karere ka Odessa. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yavuze ko ibi bitero ngo ni agahomamunwa. Yavuze ko Amerika izakomeza gufasha umuyoboro w'amashanyarazi wa Ukraine. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza David Lammy nawe yamaganye ibyo bitero yisi by'ubugwari bya misile na drone by'Uburusiya ku bikorwa remezo bya gisivile muri Ukraine. Mu bitero bishya byo kuwa mbere mu ijoro rishyira kuwa kabiri, Uburusiya bwavuze ko bwateye misile 10 bunohereza drone 81. Hoteli yarashweho na misile mu mujyi wa Kyiv mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri yishe umugabo n'umugore, ndetse abandi benshi barakomereka. Abantu babiri batangajwe ko baburiwe irengero. Umujyi wa Kyiv niwe perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky avukamo. Hagati aho umukuru w'ubutegetsi w'akarere ka Zaporizhia yitwa Ivan Fedorov, we yavuze ko abantu babiri bishwe, abandi 4 barakomereka mu bitero bya drone. Ibiturika byanatangajwe ko byumvikanye i Kyiv no mu turere twa Sumy, Khmelnytskyi ndetse na Mykolaiv. Hanatahuwe uburyo bwo kurasa misile zihuta cyane kurusha ijwi mu bwoko bwa ballistic, zirasirwa mu kirere, zigorana ku bwirinzi bwo mu kirere mu kuzifata. Ibi bitero bishya nuko mungera gushumangira ko Uburusiya bugenzura intambara nyuma y'uko Ukraine iherutse kwigarura ubutaka bwo mu karere ka Gust mu Burusiya. Uburusiya bwatangiye kurasa ku bikorwa remezo by'amashanyarazi bya Ukraine kuva mu ntangiriro z'iyi ntambara. Ubwo igitero cya mbere cy'Uburusiya cyatangiraga muri Ukraine mu kwezi kwa kabiri mu 2022. Mu mezi ya vuba ahangaha ashize, Uburusiya bwasubukuye ibitero byabwo mu miyoboro y'amashanyarazi ya Ukraine, bituma umuriro w'amashanyarazi ubura kenshi mu gihugu. Ku wa mbere, Perezida Vladimir Zelensky yasabye inshuti za Ukraine zo mu burengerazuba bw'isi zirimo Ubwongereza, Amerika n'Ubufaransa guhindura amategeko y'ibi bihugu akareka Ukraine igakoresha intwaro bayihaye ikazirashisha kure cyane mu Burusiya. Ukraine yemerewe gukoresha zimwe mu ntwaro mu burengerazuba bw'Uburusiya, ariko zitari intwaro zo kurasa mu ntera ndende. Zelensky yavuze ko ibi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi ngo bishobora gukora byinshi kurushaho mu kurinda ubuzima bw'abaturage ba Ukraine. Perezida wa Ukraine yavuze ko Ukraine izihorera ku Burusiya kubera ibi bitero by'Uburusiya ikomeje kugaba kuri Ukraine. Ku wa kabiri, ingabo zirwanira mu kirere za Ukraine zavuze ko Ukraine yahanuye misile 5 mu 10 Abarusiya bari barashe muri Ukraine. Iki gisirikare kandi ngo cyahanuye drone 60 muri 81 Abarusiya bari bohereje muri Ukraine. Zimwe muri zo zasenywe n'indege z'intambara zo mu bwoko bwa F-16 zatanzwe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ibi birimo kuba aho ku butaka bw'Uburusiya aho ingabo za Ukraine zikomeje kwinjira, naho abanya Ukraine bakomeze kwigarurira ibice.
umugaba w'ingabo za Ukraine Oleksandr Syrskyi yavuze ko Ukraine yafashe abasirikare 594 b'Abarusiya bafatwa ari bazima. Ubu ngubu ngo ni imfungwa z'intambara kuva bagaba igitero mu gace ka Kursk mu Burusiya. Abanya-Ukraine bavuga ko bamaze kwigarura ahantu hangana na kilometero kare 1294. Ni igitero bagabye ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa munani. Aha muri Kursk hari urugomero rwa nucleaire. Ukraine ikimara kuhagaba ibitero hari ubwoba bwinshi yuko urwo rugomero rushobora kuraswaho. Uyu wa kabiri umuyobozi w'ikigo gishinzwe ibya nucleaire Rafael Groske yasuye urwo rugomero avuga ko rufite ibyago byo kuraswaho rugateza impanuka kuko rudafite igipfundikizo cyangwa se agasongero ubundi kakarurinze kwangizwa na misile. Hari ubwoba bw'uko umunsi rwaraswaho rushobora gusohora ibinyabutabire by'uburozi bishobora kwangiriza abari hafi aho ngaho bose. Vyacheslav Gladkose, guverineri w'akarere ka Belgorod, ni akarere gaherereye mu burengerazuba bw'Uburusiya, yavuze ko hagati y'umupaka wa Ukraine n'Uburusiya ibintu bitoroshye, ariko ngo barimo kubigenzura. Ni nyuma y'amakuru yanyujijwe ku muyoboro wa Telegram w'Uburusiya. Ni nyuma y'uko bivugwa ko Ukraine yibasiye umupaka wahitwa Negodeyevka. Ni mbere yo gusubizwa inyuma, Perezida Vladimir Zelensky yavuze ko azashyikiriza Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden raporo bateguye yo kugeza ku ntsinzi, ndetse ngo azanamwereka abashobora kumusimbura ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Birashoboka ko ibi byose azabikora igihe azaba ari New York mu nama rusange y'umuryango w'abibumbye mu kwezi gutaha. Ngo kuba Ukraine yaratinyutse kugaba ibitero ku Burusiya ngo yagiraga ngo igaragaze neza ko ihagaze neza mu bijyanye n'ingufu za gisirikare, ariko ko ngo yiteguye kwinjira mu biganiro n'Uburusiya nk'imwe mu nzira zo guhagarika intambara. Zelensky ubwe yiyemereye ko ibi bitero bigamije guhatiriza Uburusiya kugira ngo bwinjire mu biganiro. Ati ingingo nyamukuru y'iyi gahunda ni uguhatira Uburusiya ngo buhagarike intambara. Niko yabwiye abanyamakuru i Kiev. Intumwa idasanzwe y'Ubushinwa mu bibazo bya Aziya yitwa Ali Louis yahamagara ibihugu byinshi mu gushyigikira amahoro kuri Ukraine Ubushinwa bwateguye. Akavuga ko Ubushinwa bwishyize hamwe na Indonesia, Brazil na Afurika y'Epfo bigategura gahunda izahagarika intambara binyuze mu biganiro. Ubushinwa ntabwo bwigeze bwitabira inama y'amahoro ya Ukraine yabereye mu Busuwisi mu mezi abiri ashize. Ibi byatumye benshi bavuga ko Ubushinwa bubogamiye ku Burusiya. Abategetsi b'ibihugu bitandukanye bo bakomeje gutanga ibitekerezo ku bijyanye n'iyi ntambara ku buryo yarangira. Ku bw'ibyo Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde yavuganye na Perezida Vladimir Putin ngo baganira ku buryo abona ibintu byagakwiriye kurangira. Ibitero Uburusiya bwagabye kuri Ukraine kuwa mbere byateje ibura ry'amashanyarazi mu mijyi myinshi. Bivugwa ko ari byo bitero bikomeye Uburusiya bwagabye kuri Ukraine kuva iyi ntambara yatangira muri 2022. Perezida Vladimir Zelensky yavuze ko ibi bitero byibasiye igihugu cyose byarashwemo ibisasu birenga 100 by'ubwoko butandukanye na drone zirenga 100. Umugaba w'ingabo zirwanira mu kirere za Ukraine Nikiora Okshoke we yatangaje ko ingabo za Ukraine zabashije guhanura ibisasu 102 na drone 99. Ibi ni byinshi ugereranyije na ya mibare twavugaga mu kanya bahanuye kwa kabiri. Inzego z'ubuyobozi za Ukraine zo zavuze ko uduce 15 ariko twibasiwe na drone ndetse n'ibisasu by'ubwoko butandukanye mu burasirazuba bwa Kharkiv ndetse na Dnipro, mu majyepfo y'umujyi wa Odessa no mu murwa mukuru Kiev. Ukraine yari imaze iminsi yigamba ko yamajije kwigarura uduce twinshi two mu mujyi wa Kursk w'Uburusiya. N'ubwa mbere ingabo z'ikindi gihugu zari zigaruriye agace k'Uburusiya kuva intambara y'isi ya kabiri yarangira. Kurasa ibikorwa remezo by'umwihariko ibitanga amashanyarazi bakabisenya ni iturufu Uburusiya bwahisemo gukoresha kuva intambara yatangira. Abarusiya bahisemo kurasa ku bikorwa remezo harimo nka za radari za gisirikare z'abanya-Ukraine zifasha igisirikare cya Ukraine kureba ibisasu bya misile by'Abarusiya aho bituruka. Uburusiya bukoresha za misile n'izindi mbunda zirasa kure mu kirere maze zikarasa muri Ukraine zigamije kurasa ku bikorwa remezo nk'amashanyarazi n'ibindi. Niyo mpamvu Perezida Vladimir Zelensky atahwemye gusaba abayobozi bo mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi mu kumuha ibikoresho byifashishwa mu kurasa kure kugira ngo barase imbere mu Burusiya, barase aho ibyo bisasu by'Uburusiya bituruka.
Ni muri urwo rwego inteko nshingamategeko ya Amerika muri uku kwa kane yemeje ko izaha inkunga ya gisirikare nshya ya miliyari 61 z'amadolari zigenewe Ukraine. Iyo mfashanyo yari iri mu buryo bw'ubwirinzi bw'ibitero bigabwa mu kirere, ibisasu bya misile biraswa hagati na hagati ndetse n'ibiraswa mu ntera ndende, n'ibisasu by'imbunda za rutura. Kutagira intwaro nk'izi ngizi nicyo cyatumye igisirikare cy'Uburusiya gifata ibindi birometero kare byinshi cyane muri Ukraine. Ukraine ikimara kubona izi ntwaro nibwo yatangiye kubangamira inzira z'ingoboka zicamo igisirikare cya Uburusiya. Ni nabwo Ukraine yatinyutse kugaba igitero imbere mu Burusiya. Nikiora Bieleskove, umushakashatsi mu kigo cya Ukraine ku bushakashatsi bw'igenamigambi, agaragaza ko indi mfashanyo ya Amerika idashobora kutazemezwa bitewe n'uburyo iyi ngiyi yatinze. Abadepite muri Amerika bari baranze kuyemeza. Niyo mpamvu ngo Ubwongereza n'umugabane w'Uburayi bakwiriye kongera ingano y'intwaro bakora kugira ngo bashobore guha Ukraine izikeneye. Ku bijyanye n'intego ya Ukraine ishobora kugeraho uyu mwaka, Bwana Mikiora yizeye ko imfashanyo ya Amerika izafasha mu gutuma imirongo y'imbere ku rugamba y'ubwirinzi ishobora kuguma hamwe. Nubwo Uburengerazuba bwongeye kunga ubumwe mu gushyigikira Ukraine, ikibazo Ukraine ifite cyakomeje kuba igihe ifata kugira ngo imfashanyo ziyigereho. Perezida Vladimir Putin nta gushidikanya ko bitamusaba kuganira ku nzitizi nk'izi ngizi zo mu rwego rwa politike. Iyo bigeze ku gushora amafaranga igisirikare gikoresha, we ayabona byoroshye. Gutinza imfashanyo kubera uburyo bwa demokarasi ntabwo ari iby'inshuti za Ukraine zo mu mahanga zonyine. Ukraine nayo ifite ibibazo byayo byo gukusanya abagabo bahagije bo kurwana iyi ntambara. Naha dusoreje ikiganiro cy'umunsi. Mwari kumwe na Jimbiri Jigo Nyirinkota, ndacyayifashe mu karumyo ku bufatanye na Ismail Mwanafunzi. Ndabashimiye.